و غربه آنکو ولاتن رجعبا دری خود روی اوروپا دا گرتن اردوغان بشوپا وی که کت کو جه کی جنگی خورا جاره کدنه لولاتن عربا ببینی و خلیب جه بکه بگمان شما ناوی وی که نکی اگر کو اوقس آخی ولاتن عربان دهمان دمه دا به طیبت لسوریه بشک جروجاوی کردستانی داگر کریه و بشکی جوه سوریه لیواء الاسکندرون دیرو که دا لجامعه حتانین ها اگر که در فتا وی که هبه چما اردوغان نگه ده روجین داویه دا ده هر روجین داویه دا به طیبت دماکو اردوغان لدجوینا یکتی اوروبا دا بو گلک خال هاتن نقاش کرن هودانین اردوغان یه آواکرنا کوالسیونه که اسلامی جی دروجه دایا ایرو جه در ویجی هولدانین و گراندنا تیکلین خواب ولاتن عربان و هن ولاتن دنیا جهان راجی هیا ام ایرو وید ساعتا بویردا نقاش تکن لگری دایوه بگمان خالق خالن سرکه یه هولدانین یعنی جی داخوازه اردوغان و گرا تیکلیه بوان را اوجی رژیم سوریه حسین شعبان شورمندا سروک رژیم سوریه قالوه کی کربو دو کو اردوغان بشکی ج آخا باکور روج آوای سوریه داگر دکه و وی کی جی قالا نورمالیزه کرنا تکلیان دنابره هر دو آلیان داده لی جبونا وان اف یک بکار آنینال دجی کردانه و اف مساج به طایبت جه بوسین شعبان دوی دمه دا درکتن چوات اخواه چمان هاته داین اما وید ساعتا بویر دیرو نقاش بکن تنه چند خالین کو اما چارچوه و دا نقاش بکن ابتین سرکرانم بینرین ما و لگوری ویشی لگل میوانین خواه نقاش خود دکم هولدانین هفدیتنان او جی آنکو هولدانین اردوغانین و گراندنا تیکیلیان هنه ما گوت بریا دروجان جیوینا یکتی اوروپا هبو نقاشا اسرائیل و لبنانی گلی که هاتا کرن ایریشین که هاتن نهال سر لبنان تینا کرن آنکو شرد نافبره حزب الله و اسرائیل دا اویارو جوک سرکبو گلک کس لوان دوران کو مسروکن ولاتن جهانه اردوغان جی دناف دا بولی پشتی نقاشا کو هاتا کرن دناف و دا خوازا دا دوی جیوینیا دا جو بریان ها دا 1023 دا جی اویاک هاتبو کرن کو کوالسیونه که اسلامی لی دیجی اسرائیل به چه کرن دا خوازا وی عجب چمایا آرمانج وی که چیه پشتی کو اف جیوینا خلاص بو جیوینیا کتی اوروپا کو درباری یعنی خالن کو نقاش کرن بداوی بو اردوغان ایدی جیوینین یک آلی و دو آلی برخستن جیوینی یک آلی و دو آلی جدی کی جان چارچوبه دابون اف خالن کل سر اکران ام بینن گلوه یا دسپیک لجنه گشتی یا نتوین یک بویر هفتنه که دو آلی چکر اف وقت جیوینه کی بو پشتی بداوی کرن جیوینین گشتی کو هاتبون لدار خستن هر وها سروک وزیر لبنان نجیب میکاتی جی یک جوان جیوینا کو روش لبنان نشخوان حال برچاوا بچرنگیه و دیگه کدره بر و کداره روج ایریشم کو روج به روج زیاده دبن روشا ملت یا کو زحمت دبه و روشا حزب الله بخوش هندر دا کو چیه بگشتی هاتی نقاش کرن لگل اردوغان به سروک وزیر لبنان دیسا لگل سروک وزیر عراقی جی سودانی جی جوی ابو ولگل ویجی بگمان دوسیاین هف پار یان جی هف بش کو نقاش بکن هنا یک جویجی خالن سرکه کو نقاش بکن بینارین ما او جی داگر کرنا باشوری کردستان بگمان ایریشین کو تقاربن بکن ولهف کرنه کو بریان هاجی هاتنا کرنا دیسا سروک یان جی سروک وزیر چینه را هفدیتن کربون دو چارچوبه نقاشن بکردا اف هولدانین و گراندنا تیکلیان یان جی خورد کرنا تیکلیان و ولاتان را چما جبو اردوغان او قاسه گرینگد و دمدا و دیسا سروک کنسایا سروریا سودان انرژی هفدیتن چکر بو اوانا چند خالن لی جدر وی جوینه چه بو یعنی جدر وی جوینه یکو ایرو هم نقاش بکن چنه یک جوان اگر کو مطابقتا ادنا ببجه کرن دخواز اردوغان او کو امریکا آنج ترک سوریه در بکوه آنجی به درخستن اف چیه یادنه جبونا نورمالیزه کرنا تیکیلین به اسد را لبنده برسی وکیه دیسا اردوغان او یک جاره دنه نو کرو گوت کو لبنده برسی وکیه لیادنه جدر وی بنده برسی وکیه برسی وج آلی که دو هاتا داینه کو اردوغان بلکه نه لبنده بو و بلکه جی لبنده بو و به ربازه که نرمو که کرد بیجن به پامو شرجه دکنه هفدو به ویرنگی هاتا داین او جی آلی که و هاتا داین زالی بوسینا شعبان جیگر آنکو شورمندا سروک رژیم سوری بشار الاسد و هاتا داین که ده قالوه که کربو امی چاوان نورمالیزه کرنه یعنی جی دست به نورمالیزه کرنه یعنی جی اف مجاره نورمالیزه کرنه چاوت که رو جاوه و بشکی جا خمایا پیروز لگور کو بناف کری یا زنگین
لگور کو بناف کری دبن داگرکریا دولتا ترک دایا شرط دست بکه گرگ جه سوریه در بکوه افجی حتی نه هاتی پجراندن لچه هاتا گوتن هات گوتن کو کردن کو لباکور روجاتی سوریه نم بنا درخستن کنگی اگر لگوری کو گوتنا بوسین شعبان به دولت ترک پاش تا وگره بیوستی بچه و تیکلین نورمالزا کردن نظر هر دو آلیان دا پیش بکوون و سوریلیین کو هنجی وگرن سوریه کو وگریان بیوستی لگوری اردوغان و لگوری کو چاوا برژیم الهف بکه کرد لباکور روجاتی سوریه گرک جور در بکوون باش های بر خوابتن کداره مجرا پیش خستن و گوهرتن و سرلیدانی کل مصر و لگلک دفر دنی اردوغان دکه بینر مام ایرو ساعت خویا بیاردا برفرهی اول گل میوانی خانی قاش دکن بگو من گلک آلین و هنه افتن چند خال بون ما ببیر خستن جبوكو أموكا هر روج قال فام جرادكن جارة كدني دوبارا نكن ل برفرهية وخالنكم مبناف نكريجي نقاش خل قلمي فان منا خيرات دوباره سلاف بنرمه و جاره کدنه بخیر هاتن برنامه بویر ام ویم جاره لگل دکتور ابراهیم مسلم لیکولینر و اکادمیسیان کل پاریس تفلی برنامه مدبه هر وها روزنامه‌وان آمد دجله کل بروکسل تفلی برنامه مدبه و دهمان دمه دارزدار دارا مصطفى نونر ریوبری خسر لدنمارک کل وید تفلی برنامه مدبه امل قال حرس يعني نقاش بكن شافوا حمياج خوش به وم بخير هاتن برنامه بویر جبركو آلی شو باندن و هر کیم نرخاندن تنا کنی هری زیاده بلکی کو دشوپین راگاندن آنجی روزنامه‌وان خازم لگل تا دست بکم آمد شفت خوش به تو بخیراتی برنامه بویر اردوغان جاره کدنه بانگا برسیف داین اج آلی اسد دکه روجا فکرنا و جاره کدنه چمایه بله ورباش بوام میوان و همو تماشاوانم یعنی اردوغان همه بیشش هفته جاره کی تشتید بیشه تایبت وان مه داوی یعنی هر روزنا بیشه لید هر داخویانی خدا داخویانی خویی تکیلین نمنتوی دا اردوغان دبیشه ام لبندینه که اسد برسه کی بلیمده اساس خدا ربیبریا اسد جارجره اسد بخوشی هونج دزانن که برسه ددن اردوغان یعنی بانگ اردوغان نبی برسه اردوغان دبنیدا دبن دریه بشارتی دا پشتریه بشارتی دا ورخویه که هنک پیشنیر کریش بو ربیبریا شامش بو ربیبریا اسد و لبندا وانایه لی اسد چی بره گوتو علی کاری ویشی وزیر کاری در واجی و هری داوی ایرو شوربندک ویشی بحث کرد دبیجن ترکیه آخا سوریه لباکور سوریه لباکور روجاوه سوریه داگر کره و دبره که لی داگر کریه دکه لازم اور بترکینه ترکیه دبیجه ام ناترکینن یعنی حتی نیکو ام مسئله دم بشار اسد را چاره سر نکن ام ویا ناترکینن لی ورخیه که روسیا بتایبت لسر شامه زختان دکه روسیا جبرهن حساب خود قاضی ترکیه و اردوغان و اسد ورن جمهرتو لهو ورن و روسیا وی مسئله تم زندی دهله و بشار اسد چی بری گوته بو اره دبه که همه برای جاره که درنه کبن اما جبو درکتنا جا آخا ما لازمه که او که سوزه که بدن ما یعنی تقویمه که بدن ما بیشن مثال ام ده 3 ساله درامد 3 ساله ده مجبور در کبن ده ترکیه ویاجی نده یعنی ترکیه ورخویه که یعنی درباره درکتنا سوری چنها و چیش بو پیش روشه ته گارانتیه که ناده جبرویه که جی ربیبریا اسد برسب داده و تم دبیجه ام ناخوازه حتی نیکومی تشتی پیک نینن اجاش خو صدم اساسی خزنه و مسئله دو صدم اساسی هنه ویا بری گلک هاتو نقاش کرن لی صدم کوی اکتوال جی هی اوج گریده پرساتایه دو صدم اساسی اون که بری گلک هاتو باز کرن دوباره دکم یک جه سیاست اردوغان آل سوری تک چو سیاست اردوغان آل سوری چه بو لسوریه که نو دبرا کرد نبن خودی ستاتو یک اف آرمانجا کوان افو یا دویم جی خواستن که روبری اسد تک بچه و هن کومه گریدای خو یعنی کومه ایخوانی لسوریه بکن دستلاتار و با آوائه که ترکیه لسوریه سوریه تخبر کنترل خوش عالی سیاسی و عبوری و عسکری و لأف
pek nehatın. Türkiye nahaj Armanca hoya duyamin devje berdey terik andi dibece tamam Suriye bre Esad mine liberal Suriye ka nuda Kürt nebin xwedî statu em û Esad werin cem hevdû em Rojavayê Kurdistanê Bakur Rojavayê Sûriye têk dibin. Rêveberiya xweser têk dibin. Niha tek yek Armanca Türkiye ya Sûriye ev e. û ji bo vê yekê daxê carekê gazî dike dibêje em werin cem hevdû ji ber ku ew jî dibînin hetanê ku bi rêveberiya Esad re li hev nekin ew nikarin rêveberiya xweser têk bibin. Înca di van rojê dawî de Erdoğan rewşan herêmê jî dibîne û bi taybet piştî êrişên İsraîlê ê li dijî Hizbullahê û mesela Lübnanê Erdoğan ku dixwaze şer li vê derê zêdetir bê ji ber ku Erdoğan û rêveberiya Erdoğan difikirin ku İsraîl dema êrişî Lübnanê kir û li Lübnanê şerê Hizbullahê û İsraîlê belav bû ya jî şerê Lübnanê û İsraîlê belav bû ev ya ew ê sîrayetê Sûriye jî bike ew ê bandor li ser Sûrî jî bike wê demê wê rêveberiya Esad tengav bibe û ew ê li hemberî vê tengaviyê xwe bispêre Tirkiye ji ber zext û tirsa İsraîlê rêveberiya Esad ew ê neçar bimîne bi Tirkiye re li hev were. Niha perspektîfa Tayyip Erdoğan û ekîba wî ev e ji ber vê yekê dema ku çû Amerîkayê ji bo civîna netewê yekboî carek din banga kir go Esad ra gowaram hev werin em li benda bersirawanin niha yani ev wisa dixwazin û wisa difikirin ku İsraîl êrişê xwe li Lübnanê zêdetir bike heta İsraîl êrişî Sûriye jî bike û wê demê Beşar Esad neçar bimîne têkiliya xwe Tirkiye re xweş bike da ku li hemberî İsraîlê bikarbe xwe biparêze. Ev ya pêk were pêk ne ev mijarek din hê lê tişta ku Erdoğan dixwaze ev e. بله رزدار داره بهم گلوجی شوا خوش بهم خیراتون برنامه یا بویر اگر کد و چارچوبه ده عملی بنرن اف نقاش حمی یعنی جی اف گشدان حمید جوینا کتی اروپا دا چه بونه انکو جوینا داویه کش بونه و ایریشین داوی شر داوی قومی دا چه بونه هبونه اردوغان لوی داره بخوا چاوا نرخاند زیارت انکری سر لدان انکری نه سر لدان جوین انکو لدار خستی هفدیتن انکو چکری یک عالی و دو عالی رزدار داره از باورم تا دنگ گرتیه شکرم خود دنگ وکی دنگ ده؟ بله کرم که ایوار باش دست پیکی سلاف دکم همو میواندار روناهی تیوی و تماشوان هیجا براستی وکنها سیاستا اردوغان يعني از دبینم دبیجن روی پیشه دا يعني دخوازي بيشي دا بالرافي جبر نهات سركفتي هندري دميداني دا ميدان جي لتركيا تسركفتي نكر كريزا اردوغان هندري دا دخوازي برنجكي لدرفا يعني سركفتي كي دبلوماسي بكي مديت دمك يعني بينش صالي داوية او تكليا اردوغان وريجيم اردوغان قال لك باش بون بحمو ولاتيد دردوري تركي ولاتيد عربه ومسلمانه نهاجي او دخازي او على تكليان جنوبا نوبكي مديت يعني نها غوري يعني خطابي ويد هندري يكيتيا نتويا قلان جسيني وإيغوري دا سبيكر دخوازه چرسری کی جوانا را ببینه ده آذربایجان و ارمینیا جی هفدیتن جی بوان به سروک حکومت وانا را جی کرد دخوازه آشتی کی نوبری وانا چی که بحثا غزه کر بحثا لبنان کر بحثا قبرص کر بحثا همو عالم و دنیا و جهان کر ل حیانها 5 سال کریزا کی هندری ترکیه دا نکاره يعني چرا سر بکه آلوزیه ترکیه یا اکونومی یا سیاسی یا جواکی نکاره بکه لی دخوازه چرا سریاج همو عالم را بکه او جی پروپاگاندا که يعني او پروپاگاندا که سر رگاندنیه پروپاگاندا که دیپلماسیه دخوازه پیشه يعني قال ترکیه خواهک سروک کمارکی بهز درکوی
باندورة كي يعني وقت مساجة كي بشيني إنه باندورة من لسر حمو ولا تد مسلمانة ولا تد عربة وحمو ولا تد عالمي وجيهاني هي وأذكارم تشارسيري الحاج حمو تشترى بكم ريزا اکونومیجی یعنی اوجی دخوازی افتکیلیا دخوازی تی که خدمتی چهار سرکرا ريزا اکونومی دهندری ترکیه دا دخوازی تکلیا خواب ولات عرب را بکش بر اوجی يعني پشتگرتیک اکونومی پیدن يعني ابوريا تركيا لكريزاوي براستي قالك مازنه وت دولة عربة يا مسلمانة نكارن او پشتگرتيا بيدنوي انفلاسيون دا ايكونوميا تركيا دا تقريبا نها نيزيكي سدي شستية واوجي بدهان مليار جي يعني دخازي او اخفتني ويجي لسر مسالة غزة ولبنان بتايبت وديجيتيا إسرائيلي لسر قاندني ود جفينا دادكي لراستينا أو جبر يعني أو هجمار تالي دبيجي أو يعني هجمار بازرگانية نافبري تركيا وإسرائيل في سالي داوية نيزيكي 5 مليار دولار بو جبر ويفا يعني أو قالك وقت بين يعني برجواندين ايكونومي ما ظن في بري تركيا واسرائيل هنا وعيني دميدا قال لك جفيند اولكاري جفيند امني ناف بري استخبارات تركي واسرائيل في صالي داويدا تشيبون جبرويفا او حمو تشتد لسرق هاندني دا اخذي جفينا دا دبيجي او حمو ناراسته او دخازي فقط دبيشي دا بالرافي ودخازي وقت بين كاريزما كي بدا شخصي خوا لحقيقة نوانيا حقيقة دهندري تركيا دا دهندري تركيا دا وقت بين قال لك آلوزين جواكي دهندري تركيا دا هاي نافبري يعني هيزن نتاوي يا إسلامي ويا ليبرال يا كردان آلوزيا ايكونومي هنا او نكاري بالتجاري چارسر بكي چارسرياوي فقط بدستي كابيتاليزما يعني نافنتوية بله قبشت قرتيك جا أوروبا وأمريكا تنبي أو نكاري بالتجاري بفي هف يعني بفي آخافتني وفي تيكيلينيه إدنها ديكي تشتكي يعني بسرخيني يعني هرچه قصب فيرن جي بجي اللي هبونا ويل لمجلس نتوين يكبوي جبوي جيرينج بو هريكيم جبو أردوغان بخواك وقوت كودم دريج بعندم كورت بجبوي جرينج بود خازم بري خبطم قال دكتور ابراهيم شافت خوش بتو بخير هاتي عجب اف هولدانين كوتنا كرن ميفاني مش خبر سيف داد خازم بر فرها وجه بقرم هولدانين كو اردوغان دكي دفجراندنا تيكلين لقال ولاتين عرباجي لق ولاتين دنيجي هولدانين خرت كرنا تيكلين بولاتين غير روج افارا ينجي اوروبا را افانا جبونا تركيا استراتيجينا بتايبت شي سوريا يانجي دم كورتن ين بروباغندا راغاندنه وجبوك خوش هندر قريزه هندر خلاص بك لغور كريزار دارا دغوتي ايوار باش ترى وحرد بيبانه دلار براستي يعني وكوج يعني زمان وحرس يعني زمان او خبر بروباغندا زماني مي كوباني دا تدي قلتنا كخوشه دبي ياك توم دغازي سري غوفاندا بغري او توم دغازي سري غوفاندا به ل ويدي لانه زانه به نظام به او يعني جرا جرينج انه سري غوفاندا وعالم جي بحثاوي بك افجرا كريزا سوري تدي يعني عمرك بو يعني سال بو 13 سال وتشار سر جرا ندي دمكو كنا وقت به اوبوزيسيون سوري هات افكرن زيدي سد دولت وقت به براد غوتن برادر قال سوري بشتويرا تركي وقطر تاني ما وحردجي ده هرمه ده يعني جور رابورن يكتيان نافناتوي رابور وقت به راغاندنا امريكي وبريطاني وفرنسي كو اف هر دولتانا اليكاريا ام بيجن تيرور دكرن هرمه ويديكو اردوغان و داويديكو مثلا اف دولت عربان گشی ندا تکلیب بشاره دکن یعنی تکلیب رژیم بشاره دکن هیرو
بشار وگریا وقت به نف قناغ عربی سعودی مثلا سفارت خال داره وکر امارات وکر وی فهم کر هیرو بشار يعني نف عربان دا مرغوبه نه بس نف عربان دا حتى تکلین اوروبی بشار هنه او دغازه کو چه وقت به ازمه يعني چه كريز هرمه دا چه ببه مثلا شر انها حماس واسرائيل وشر لبنان دغازه فايده جي بيبنه پروژه کیل پیش اردوغان پروژه هری مازن پیش اردوغان گوهرتنا دیموغرافی چاوکو یعنی وک هرمه داگر کرد آوا کرو پیکانی دغازه هرمه دیجی پیکوینه چاوا پیکوینه طبعا جرا پر نام يعني مهمة انه اوي كوبيرا هفكرني بك شيعي به ولا سني به برسكريكتنا عم دبلن مثلا كو دبي مسألة برسا كردي تدريري اردوغان سنية وايران شيعية دبنا ياك ريجيما سوري علوية او جيرا برسكريكا وان يعني حتى ريجيما سوري جي كو دبي مسألة برسا كردي تدا وام گیشی دیزانن و راگهاندنا دنه گیشی دیزانه کو سیستما کل باکوری سوری و روجاوا باکوری سوری و روجاوا آوا بیا سیستما که سوریه يعني حتى قال لك كسي وقت دبي مراكز الدراسات دبي اوايا دبي نمونه جبو سوري تاوي لي اولا تشغازن او دبي كو هيرو ريجيم فاغاري ريجيم سر حكم بيبنه و برسا كردي يعني تنابي او نابي حتى كبنابي رجلاتي فريت به ولا بكرجلاتي سوريا دبي برسا تنابي اردوغان هيرو دغازي قابل بكي انه او جي ساروكا كي مزناد رجلاتا نافيندا وقت دبي سركيشيا اسلام السني دكي تكلي خوا بحماس وحزب الله راهي بنفس الوقت تكليخه باسرائيل راهي دغازي كريزه اسرائيل فايده بكينا مثلا زيدي 5000 ام بيجي بنبري لبناني ابو درونا درفاسي سوري دبن افجي وقت دبي دولة مازن دبن ماسيدا قال لك اتفاقيات هنا برور بشار واردوغان هفدرونن لاستخبارات وال هفدرودنن هيرو با دسبيك دقوت گوهرتنا دیموغرافی دغازه کردان درخن مثلا کس در نلوی داره آوا بکن و اتفاقیات چه بون نورا غوطا و عفرینه نها چد کنه نها مسئله شیعه و سنه يعني سرفه مسئله اردوغان ده شغله اردوغان دغازه پرسکره خوی هندر ترکی درخه دروی ترکی بچاوا کو ملت بسوری مجل ببه بلبنان مجل ببه ل كريزا تركيا هندر بحث نبي يعني قرتين كردان بريكو برلماني بون يعني بهالبجارتين دركتن دبي بحث في مسألة جبه يعني تشد يكاتيا نافنتاويدا حتى يكاتيا أوروبا دا دبي بحث في مسألة ببه فايه جرينج افا دبي يعني رأيك يشتيجي يعني يا أوروبي يا دنيا يجي تركيز السر تركي جبكرج بله ايكو رجلاتا نافين خرب كرد ياك جوان وقت دبي بالاضافه لايران وقطر تركيا بله از وگرم قلتا جارك دبم قلتا آمد هري كم اخفتنا بسينا شعبان كو دكتور دبيجيكو اسد واردوغان دبيجيش خورا بروباغندا او بيرنگي هر دو جيت خازن شهر كردان بكن شهر هريما باكرو جاتي سوريا بكن لب تايبت كردتنا بنفكرن لغوري ود گوتنا كبيرنگي جدوي بسينا شعبان دربك بيجي ترك دخازن انكو اردوغان دخازه ما بخور بك هوال وجبو شر كردان ام جي في راس نابينن قلتنا كفيرنجي چما جدوي بسينا شعبان دربك هوا عجبي او جي دبلوماسي سياسه تمشاندن يعني راستيه كفيرنجي ناخذن شر كردا بكن لهره بله يعني بريوي بيجو من داخلية جرينجش كيجا سدم عطبي بوتيجي تشتكي جرينجة أسد برسوي بدم ليه مسألة أردوغان عبانجش بو أسد وهولدانا كو بسوريا ربنا يك دي سواك صراحة زارو نسد نوتو حشتا وبشتيبي نتنج بو بروباغندا هندرة يعني أري راست عليك بي بروباغندا هندرة هي
اردوغان لهندور جعلی سیاسی و تک چوی لی پرسپکتیفا دولت استراتژی دولت یعنی جردن مؤسس نظام سیاست دش کرد دولت ترک ifade dike. Yani Erdoğan sebe ne beji ku amrevi siyasi kem mayı evnavi mane ku eve kesinten şuna Erdoğan eve hebuna Kurdan Suriye yajil Türkiye yajil Irak yajil İran'e kabul bekin. Şu ev siyaseta ku nahad dike u Bangl Esad dike beriyavi muhalife ve icra digotum Bangl Esad bekin verince mevdu Erdoğan digotna digona abqatile mlade hukuşti falan bevan le nahad ser hama khatte u nahal Türkiye hem Erdoğan ve hem jî dijberên Erdoğan de heman fikretinin. Dibin ji bo ku li Sûriyê Kurd nebin xwedî statûyekî lazim e ev Esadra li hev bikin. Ji ber vê sedemê ev stratejî ne tenê stratejiya derxistina krîza derve sînorê Tirkiye ew jî rastiyekî xwe ez nabêjim newîsayê lê hemî ku em wî îzah bikin ew ê em vê dixwazim wî bêjim. Adin niha ji bo rêveberiya Şamê جدا علیه و مرو دکاره لبنان ابدا یعنی کوچی باسکریک اوجی دزانن که اردوغان حتی اینها جبو که اف رژیم اسد تک هره چش دستوان هات کرد و به هزار انسان دان قتل کردن و نهاجی اردوغان به هزاران چته کومن چته لسوریه فینانسات که چما جبو که رهبری اسد تک بده اگر اردوغان بکار و اسد tek bebe dema saate ki de fırsat keve desi evi bitişti bike ve az bavarım şameji eftiş dedi yani evşi zanen ki Erdoğan divan hevlan yapada ne samimiyet bu berjevendiye xwe nezik dibe u sibero eğer disa fırsat gidit evi disa hemen plani tehe devreci berve ki avana heneki grand kine musabejin u revbriya esat dibeje eml hemberi komen ku Türkiye van destek dike bir serketine yani एक नहा محتاجی ما ترکیه جبرویه که دور دسکن یادن اگر که ایرو رهبری اسد لشام ماوی و کومن گریدای ترکیه و داعش همو سوریه نخستن بن داگرکلیه خو کنترل خو اف بسایا برقدان الروجاوی و اوجی لازم وی کی ببینن yani dibinin nafazın kabul bıkın nafazın bejin le herkes yeki bibinin جبر سدمه اگر که اسد و که اردوغان دخوازه اردوغان الهوری ببینیک دجی باکر روجاوه سوریه دجی روجاول دجی رهبری قصر چه لشکری چه سیاسی بکن نوا همان پلانه همان کنسپت و دمه رهبری اسد دکاره دراسی دجی تک بچه یعنی و دمه اوه هم اردوغان علیه کی و اسد دجی کرده بکاربینه همش علیه کی و اوه داگرکریه خو بردوانده که وان گروه که دستک که هبونا وان وداره به پاریزه و علیه که جه ارسات و کردن هر دیا قلص که بینه هم بری هر قلص بکه و وداره پلانه خو بخه مریته از باورم که شامل جه افتشته دیتن که نه دیتن جه لازمه وره دیتن یعنی اف گوتنین که تبعث کرد وره خویه که کم زیده تین دیتن چه سیاست چه جنه سیاست اما تقابلی راستیه که دکن از کارم بیا بجم. بله. اگر کو ویرنگی به وید دم کراسی کاتب دیتن جی رزرو داربم گلت. اگر کراسی کاتب دیتن ولگوری کو آمد بهجه داخلیه گرینگه به چه رنگی بهج کی جان قنجی و به خواندن داخلیه گرینگ هاتیه داین لگوری کو آمد بهجه ل گر کو ویرنگی به عجبه نو هات دیتن کو تو دولت ترک دخوازه رژیم بخاره که شریک شر الدجی کردان. حتی نه هات دیتن. یعنی حتی ها برجواندین وان لهف نهاتن یعنی برجواندین عالیه کی لراستی عالیه دن نهات چوابو براستی نها رژیم سوریه وقت از دبینم مهات خپاندن دوست وانا جروسیا به تایبت جروسیا جبر او اتفاق استانه نافبری روسیا و ایران چی بو و سروی اساسی ترکیه کت عرض سوریه و او عرضنا داگر کرد رژیم سوریه ندوی اتفاقی دابو لی همو بریاری و اتفاقی ددان رژیمه و جیرا خبر ددان ما وانی اتفاق کرد و ما وقت بین یعنی
ريكي چارەسەریە مەدیتیە و بڤێ رەنگی بمەشیش بەر ئەم تا خلاص کن رژیما سووریە یعنی هەف ئاخافتنا چێ بوو رژیم جی دوێ دەمێدا یعنی کەتب و دەنگاسیە رووسیا هات خێری بێ چارەسەریە تنە بۆ ژبەر وانە خلاصکێ براستی چارەسەری هەبوون لێ رووسیا خواست ئەو چارەسەریە لەسەر رژیمێ فەرزکێ ئەو چارەسەریاژی تێ يعني برجوانديا حرد طرف تكميل دكي يا روسا ويا تركا جبر ويفا از دبيجم رژیم سوريا حكومة سوريا هات خباندن في اتفاقي دا سر ماسي يعني مساجد جيشتشاني تركيا روجكي وري بدرين لي امي وقت بين ريا سر كردا قد كان امي ستاتوا خسرية وقت بين بيخينن لي او شرطو مرجي في يعني او يعني اف دسبيكي بيفاجيه دسبيبكي شرط مرجوي تركيا تيكافي وعيني دميدا مديت بتشاو اوساسيوني سوريا ج درعا وج حمي وج حمصي وقال لك دفارد يعني باشوري سوريا دركتن وحمو آلي يعني دان آلية باكوري سوريا جبر شري يعني كردا وشري خسرية بكن وشرية بستاتوا سياسية لباكور ورجالات سوريا تشيبوا اللي وقت خويا كرن تركيا دمي كاتية بلان تركيا تنج في عرضي دركبه وحيا في دقيقة جي تنج بر تركيا مديت قال لك بروجان اي بنجهيد وهرمي دا تشيكر يعني ام بيجن دهريما عفريني دا قالك ريان اوتوبانيا افاكر قال لك سازيد دولتا افاكر ام دبينن آل تركات حمو سازيد يعني اوبوزيسيوني سوريا ويا دولتا ام بيجن يا حكمتا دمكي يا سوريا باكور ورجافاي سوريا آل تركيا حمو سازيدانه وك يعني ولايات عثمانية هات خويا كرن واصلا او حمو او هريما بن يعني واليك عثماني واليك تركي دينانا لسر بريفا دبي يعني او هريما بريفا دبي عفرين وسريكانيه يعني قهرتنا الديموغرافي الودارة تشيبويا وريجيم اف دي تي انكو ريجيم سوري افيا وكا قاشو دبنافي حکومات شامیده اویک دیتیا هریم هاتنا داگر کرن هریم گوهرتنا دیموگرافی چید به اگر کوراستی جی ویرنگی دیت برز داره ببور از تنه هوا که تمام بکم ایدی حق برسی ویته اگر کو به ویرنگی هات بدیتن و دمه یکل سن ملی حکومت یعنی رژیم سوریه دکوی چیه دوا گوهرتنا دیموگرافی دا کو چه بوی در رگرتنا لویدا ها حکومت سوريا حيا في دقيت يعني شكوى نديتيا انجمانا او لكاريه مجلس الامن جبر داكر كرني تركي ونجي كاريجي بدي جبر روس قبول ناكن سوريا حتى كو بدي ما انا واجبو خوش بدي ما انا كو سجن بدي واجبو خوش بدي جبو خوجي نكاري بدي ريجيم سوريا جبر ويفا يعني وك مقوتيا هاتي خباندن او جوهرتنا ديموغرافي هادو خازن يعني وك دبيجن ضغطكي او زانن اردوغان كتيه كريزكي دهندري تركيا دا اوجي يعني رجيم سوريا وسركماري سوريا بشار الاسد يعني اوجي برسيفي برنجكي نامو بشار ديفيد في هفديتن نابي حيا تركي جوي عردي بكشيني ومديت بتشرنجي روسيا بوتين يعني دعوت بشار اسد كر بشار اسد هفديتن بوتين را سركماري روسيا را كر لجبر ضغطكي للسر بشار اسد بكي هفديتن باردوغان را بكي روسيا برجوانديا روسيا وتركيا جبر جوانديا روسيا وسوريا جرينكترا لسوريا دفي وارده فقط يعني وقت بين بتاني الميدانيه ايرانجي وك هيزكي هريمي وهيزكي يعني امبيجن نافنتوية اللي زيدتري هيزكي هريمية او بش قرتيك دي ريجيمي انها تشتكي نوتشي بويا في بوياري لبناني انها وإيريشي اسرائيلي لسر حزب الله انها دفيدا ميدا ممكنة امبيجن بحذارا هيزد
حزب الله الدستوري ده هنا هي زيد إيراني حشد شعبي خيري وناده هنا ممكن أنها أو بكشن بر لبنان جبر ممكن شرك يعني بري شركي سر عردي ببي ناف بر إسرائيل وحزب الله جبر ويفاجي نها جارك دي أردوغان دوباركر أو دعواج أسد راهف دي تنجبر أو يعني وقت تحليل قاد بينها حزب الله سوريا دركبه وإيران جي نكاري بتشجرتيكي مكن بدي رجيم سوريا أسد ضعيف بي قبول بك وك أزبيهم يعني آلة عقائدي آلة استراتيجية محور سوريا وإيراني نافيرنجي دفكري وأز يعني وقت تحليلك شخصي ونرينك شخصي دبيجم أسد ويهف دي تني قبولناك حيا وك بوسينا شعبان قوتية يعني جدولك دمكي بتشو وقتي أف تركي جي سوريا بدركفي بله دكتور وجه هم فكر ندفع مجاري ده كو وقبولناك حتاني كو دركتن آن وکشینا ترکیه ج آخا سوریه داگر کری چه ببی یعنی من هیچ برچه در باس بکنی اگر کوی رنگیه لیواس کندرون جی 1900 سونهان تو حفت حاسونه هذا حتى نايند بن داگر کری دولت الترك ده لد بالناف ولسر نخشة هنا وك بشكي جي سوريا هيا ونجي هم فكرن بميفان المرة براستي يعني جيما سوري دزانيكو تركيكو بيبني و توم بيبني يعني و جبو بيشاروجي بيبني نجبو كو جوي هرمي دركفي و دزانيجي كو تركي وقت بي ادوات دس ودا هابن وقت دس بيكا بيجن كريزا سوري و تركي هوالدان بكي كو ريجيم بشعتينه لي ايكود وقت بي كاسيكود في ليسكيدا يعني وقت بي لاعبين اساسي ريجيم سوري وهيرو تركي ايران روس امريكا كواليسيون نافناتاوي قصد وريفاريا خوسر هر کس هيرو سياسات فهم کرنا گور نرینا من يعني بري وقت ببري دماكي جدي صار من سر تلفزيون رونايكو يعني ما تقول وين تشاوا كريزا سوري چارة سر ببه دبي ايل هندر سوري لهاف دبكر ريجيما سوري دزانه كو مثلا كل سر و ريجيمي بيبني وقت بي اداره سوري بكي دبي ايران وقت بي نفوذ ايران كم ببه حتى كل نفوذ ايران كم ببه جبو كو امريكي جي رازي بن ام يعني بالي خابيدن بري اوروبيان جي تقول لازم ريجيم بشعته وامريكا جي تقول في داوي تدي اسلوب وان هاتا غويراندن تقول يعني برا بشار بيبني مع تغيير اسلوب النظام يعني انه تغيير تيرا شبابه يعني تدبيجي تركي فيدكي كو خازم فين بكم تركي فيدكي جبوكو دستوردانا ايران تندر سوري دا كيم به ناز نسر تركي دبيجم از سر وقت به سیستم دنیا گیش دبيجم هيرو وجود ايران وحزب الله تهديد اسرائيل دكي كو سوري كو ريجيم يا وقت به سر و اداره بيبنه دبي اليكار باسرائيل را وبامريكا را يعني حتى دماك بري بشار الاسد وين نقاط حزب الله ونقاط ايرانيان ضد اسرائيل دما كلنا الشبل هاتا كشتن بلكي وجفات تسريبات على الدين يعني حتى اسماء الاسد بير هاتا تحقيق كرن يعني قر مصادر ويدري كاسيكو يعني كاسيكو امواناس كن دقوتن يعني اسماء الاسد برنا سيده زينه بير تحقيق كرن فكراجيت شي هيرو جبو كريزا سوري چارا ببه دبي هرما ما امبيجن ريفاريا خوسر تفقسده ورجيم سوري الهافكه واجي يعني هيرو بي مطلبك دبي الهافكه يعني قلت لنا اجر يجي دفيبون تشتكي البراتيكا رجيم سوري تشتكي دنا جدايه لا ويل داوي هافدبك تشما لانه لاعبين اساسي وقت بيت دولات الدوره وك امارات السعوديه وقت والسفارات اخرى للسوري فاتكي سر حساب تشفاتكي كو حزب الله وايران كيم ببي امريكي ووقت بي كواليسيون نافناتاوي شمال هرم مانا جبو داعش وقيش يجي دزانن مساله داعش
او جي لعبه كاستخباراتي دست تركي تلاهي دست ايران تلاهي حتى دست رجيم سوري تلاهي اجبروي هاوي اسد او بخانا قشتي قناعتك ناواتك كل بيجي وقت بي اداره اسد بيجي ولا وزراء ويل بيجي انه والله اتفاقيه كدمكي ام تشكر حتى تركي جواري كاشكرن او نكان يعني جبر وقتك تركي هاتا ميدان وكواليسيون نمنتوي تشيبو روسيا واتفاقياتنا تركي يعني تناقضات فايده دي درهم ده هاتا چاندن تركي بره چما وقتك داعش هم تركي نكابو در واسما تركي فايده وجود روسيا دي هيرو تركي ما بين ناتو وروسيا ديليزه اجبر ويهاوي من نريد مدا بشروجه وتشدن نورنا يعني هولي يعني بلكي انه تركي دفكره انه فايداش في كريزا لبنان بيبني انه تغيير ديموغرافي تشبه لاسرائيل في مساله نيل من اسرائيل ويش وقيادات انها بلكي وندبنن برو بدرون اخوا قيادات حزب الله وقت به ميليشيات الشيعي دخل او انا دزانن يعني ناش بروي هاوي امريكا تركي راهيشت وقت به وروسيا انه عفرين داگر كربكه جريسبي وسركاني جبوتشي جبوكو مثلا ام بيجن تش خلايا تيروري هنا ام بيجن جبهه النصره وداعش الجاموانكم بكي وين دورا وانجي ورا هيرو کو ایکو بغازه کریزا سوری چاره سر بکه ویل هندر هفته بکه وایاجی وقتک جیرا کرگا هیرو سعودی کتی خطایا نجبو چاوه بشار انو والله بشار بیلی نا جبو هیدی گوهرتنه چه بکه يعني دولت دور سوري ولاعبين اساسي قشتا قناعه كي هيرو دو قوات هنا محافظه سرخا كرنا يك قصدا يكجي امبيجن رژیم اسد یعنی وانا بلکی بردوامی چه ببه ل اخوان مسلمین و مسئله او چتاین کو ترکی آلیکاریا واند که اپوزیسیون سوری هیرو انتحار بو بلکی جی بترزه کی دیجی برنگه کی دم بجله کی دیجی درب کونج برکو هنا جی هرم وقاده سوريا بجشتي تنتني سوريا جلات انا فين قالك احتمالات سيناريوهات را فكريا اما ده زبم قالت برسا نظام چند دقيقه منز كدرفتها بالجمي فاني خو حميه برس بكم بس اسبار ما برسا داوي بلا قالتا لغوري كنت تبني عجب داخليانيا كو بسينا شعبان داي بخاجي ازفه بربير بخم بقاسي كو اردوغان دوباره قوتيا ام لبندا برسيفنا بقاسي و رژیم سوریه لسر ناون جدا لسر اركن جدا دافي وان را قوتيا كو هما بيجن اري امج هريم درب كيفن ام هريم داغر كري درب كيفن وبش نقاش هاي بريكرن عجب افجي نا تن دخازك فيرنجي بيجا تمام اللي هو اسكندرون بيرخص بركو راسي وجي فيرنجي بو هاتا داغر كرن وهنا حتى انها ترك وجه درب كيفن وهي جي درب كيفن يعني حسابك او قصال در بس حتى ناجي درنك عجبنا تن نرمبونا كوريل بيشي هاف دفابكن يانا ولغوروي تركي ناخوازه رژیم سوریه یان سوریه بخوره در باسی پلان نول هرمه بکه یعنی اوجی چارچوبه کرده دا بیگمان خالق جوه اما دنگه ده بله ببارم از باورم که ریوبریا شامی اوجی باش دزانن و دبینن که ترکیه داخوازک ترکیه یا که سوریه وکشن نینه و ترکیه خوبیا نابجه وکشن لی ریوبریا اسد چه بجه یعنی گوری که یعنی هند چافکانی بجن بریا روسیه ریوبریا اسد ترکیه را گوتی که تمام برا آنا ونکشن جمع براج برا پیمانه که چکن که بجه من نوا پشتی فلان تشتیاجی پشتی فلان تاریخی گارانتی کی بدن ترکیه وی گارانتی جی ناده جبر بسدمه اف مثلا جبو ریوبریا اسد چی دبه هاندیکاپ یعنی اگر که حتی نه افقاس تشکودنه و ترکیه گاوه کی پاشتا ناویجه ترکیه دبج کومه چتا برنده ترکیه هرمی داگرکلی درنکه و یاجی دبج اری از درکبم السرفياجي اسد وري اردوغان روني ودا ما اسد zarar ببینه ریوبریا اسد zarar ببینه همبری ترکیه و بچوک بکوینج برویه که از باورم که
ناخوازن وی تشتی بکن داوی یعنی ایسان نبیجی سالک نبیجی 3 سال دن دولت جیرانی هفدون اوه روژه کی ورن جمع هفدو یعنی ev bi salan wiha berdewam nake lê ew dibine kîjan şertî û mercada werin cem hevdû ew ê rewşa li herêmê bandorek çawa li ser Tirkiye çawa li ser Sûriye bike ev yê hê nediyare ji xwe emrê siyasî Erdogan jî di 3 sal maye yani partiya wî desthilatdariyê dikeve ev rêvebiriyek nû wêrê ser Tirkiye ew ê vana jî di heman tiştî de israr bikin an na erê hêja min behs kir ew ê dijmintiya Kurda hew bidin ku bidin berdewam kirin lê hin aliyên Tirkiye naxwazin ku bi komê çeta re komê Selefî îxwanî re têkiliyê xwe berdewam bikin evana hemê pirskirêkin ji dervayê vekişîna leşkerên Tirkiye ji Sûriyê hin meselê din jî hene ku divê were safî kirin ji bo rêveberiya Şamê yani bi hezaran komê çeta hene evana gefin xêdîtin ji bo rêveberiya Şamê belkî her derwere çareserkirin ama Idlibê zû nayê çareserkirin taybet Idlib cihekî pir alozek belê بله ایدلیب چاو ویج بروی یعنی ترکیه دوان مثلا داشت تشتکی اشکال نبودش بروی یکی یعنی سبب دسبا اسات و اردوغان ورنجان هدو حمله کن هدو ماش بکنجی اف نایب معنی که اف کریزو اف پرسکری که نوان چاره سر بونه یعنی جبو که چاره سر ببن دمک درش دخوازه لی بگمان شامه یعنی سبب دسبا کسا گدن جی دکاره درکوه و پیامکی daha nerdintir bile Türkiye yani ev diplomasiyle işte var çelmiş belki emniyet zanın de ve şartı da siyasi ve istihbaratı tene cemabtu bazarıya dakin ev tiştek ambastıkın tiştek peşberi kamera yani pişt kamera pişt perde tiştek bütün emdiyan zanın ne tiştek eşkereye var xuyaya evet ku hatta inaji davaza Türkiye ya ji bo hatina cem hevdû ya aştiya navera Ankara û Şamê daxwaza Tirkiye pêk nehatiye û niha jî zemînekî bi qewet ji bo pêkhatina wî tune. Gelekî spas bûne ji Brukselê rojnamevan Ahmed Dijlal gelme bû her wiha ji Parîsê Diktor İbrahîm Muslim lêkolîner û akademisyan û ji Copenhagen rêzdar Dara Mustafa nûnerê rêveberiya xwe ser li Danimarkê li gelme bû gelekî spas ji bo hemiyan ji bo beşdarbûn û xandinên we. بنرمم جلوه دارد گناه داویه برنامه بویر حیاج جارکت نجام لگل هفبن هر شاد